ramai ingat PCOS cuma berlaku pada wanita overweight. Tapi sebenarnya wanita kurus pun boleh ada PCOS. Kita panggil lean PCOS. Apa itu lean PCOS? PCOS adalah polycystic ovary syndrome. Lean PCOS bermaksud berat badan normal atau bawah normal. Tapi hormon masih tak seimbang. Masih ada gangguan ovulasi dan period masih susah hamil atau ada jerawat atau bulu berlebihan. Kenapa boleh jadi walaupun kurus? 1. Insulin resistance tetap berlaku walau BMI normal, badan tak respon betul pada insulin, ganggu ovulasi. 2. Genetik dan gaya hidup pun main peranan. Tidur tak cukup, stres, skip makan. 3. Kitaran haid tak tetap atau tiada ovulasi langsung. Kadang cuma datang 3 ke 4 kali setahun atau ovulasi tak matang, susah lekat. Rawatan untuk lean PCOS. 1. Jaga gaya hidup tetap penting, jangan diet terlalu ekstrim. Tidur cukup, kawal stres, senaman ringan, bukan high intensity daily. 2. Stabilkan hormon secara semula jadi. Bantu ovulasi dengan nutrisi lengkap. Ambil inositol, vitamin D, magnesium, omega 3. 3. Pemantauan hormon dan ovulasi. LH, FSH, AMH, scan ovari dan rekod BBT atau OPK. Kalau awak ada lean PCOS dan tengah TTC. FRT taruh sesuai sebab. Ada myoinositol, ratio klinikal. Bantu ovulasi phytoestrogen semula. Jadi, bantu estrogen stabil 24 vitamin dan mineral. Cukupkan nutrisi hormon. Tiada gula tambahan, rendah kalori, sesuai untuk wanita lean. Amal 1 sachet setiap pagi sebelum sarapan. Bonus, free video protokol TTC 26 episod dapatkan di showcase atau join live untuk mula ikhtiar sekarang. Jangan tunggu sampai hormon jadi makin kacau.